lekgatlo la pele ka mora dilemo tse nne tsa tshebetso ya hae, hlooho ya lekala la diphuputso la DiHawks Mogenerale Godfrey Lebeya a bua phatlalatsa ka diphuputso tsa dinyewe tseo lekala le tshwaraneng le tsona. Empa ha ka bua letho mabapi le boshodu bo botlalehwang bo etsaetse polasing ya mopresidente ya Phalaphala. I will not deal with the nitty-gritties of the content whose statement is filed in the docket, but rest assured that 41 statement is more than the statement that the complainant shall have filed. Lebeya o boetse o qhelela ka thoko hore DiHawks di iphapanyetsa ho tshwara batho ba maemong a hodimo ba bilelwang ka ho hlohleletsa merusu ya kgwedi ya Phupjane 2021. O re o fihla ha jwale ho se o tshwere batho ba 43. When we arrest individual or we investigate individual, we don't ask them as to whether they belong to a political party. Lekala lena le re ho se o kgathilwe tema e bonahalang mabapi le bobodu ba thepa ya ho itshireletsa kgahlano le COVID-19. Accused persons have been secured in various courts on 55 cases. 33 cases have already been finalized with 31 convictions and 2 acquittals. Ha ho letho le bueng mabapi le ho fuputsa dipolao tsa moraong tjena sa dithaveneng.